Mario, čestitke. Danas puno ozbiljnija Lokomotiva nego u prvom proljetnom nastupu protiv Istre. Hvala na čestitkama. Pa sigurno, ja sam rekao i poslije utakmice u Puli da jednostavno takvih pol sata koje smo mi imali uvodnih u Puli, da se to više ne može ponoviti, jer ja znam točno što smo mi radili, koliko smo mukotrpno radili i znam koliko moja ekipa ima snage i onako pasivni biti kao u Puli sigurno se neće više ponoviti. Mijenjali ste sustav igre, to je uvijek riskantno. Danas imate problema sa desnim braničima, danas sa trojicom u posljednjoj liniji. Jeste to radili ovaj tjedan? Pa gledajte, imamo problema prije svega sa tim desnim bočnim skoro cijelu jesen i već pred kraj jeseni mi smo odigrali 2-3 utakmice u ovom sustavu. Na početku priprema smo krenuli uigravati ovo i onda nam se dogodila Majstorovićeva ozljeda, tako da smo bili po toj liniji primorani ponovno vratiti se na 4 u liniji. Međutim, ja mislim da ja imam igrače koji mogu igrati sa 3 i to će dalje biti Lokomotivina igra. Tu onda malo Grezda se mora ipak puno više vraćati, ali danas je uspio biti i asistent. Pa točno, u toj igri sigurno ova dva bočna jako puno trpe i jako puno se moraju potrošiti za momčad i s druge strane je Rožmana, naročito Grezda koji ipak je malo ofanzivniji u cijeloj toj priči i sigurno on mora odraditi to, za momčad će odraditi i onda ga na kraju i nagradi to, tako da je asistirao s prvim golom. Sljedeća utakmica je ono teško gostovanje Rujevica, ali može li Lokomotiva kreirati iznenađenje? Pa da, teško gostovanje. Ja sam siguran da mi možemo dole zagorčati život Rijeci. Da li će to biti dovoljno za iznenađenje? Ja se nadam da da. Šunjić će nam dosta faliti jer on ipak je igrač koji daje ton ovoj našoj ekipi, ali i bez njega mi idemo dole pokušati napraviti iznenađenje. Danas smo vidjeli opet još jednog klinca 18-godišnjaka, Maksim Olujić, na najodgovornijim mjestima igrate sa dječacima od 18 godina, Ivan Ušec, Olujić. Pa točno, ja sam znao u biti kad sam dolazio i prvi put kao pomoćni trener i sad kao glavni kad sam preuzeo Lokomotivu da je sudbina svih lokomotivnih trenera mladi igrači i razvoj mladih igrača. Mi smo danas u ovoj utakmici imali 4 juniora. To je, ja ne znam da li je ikad iko igrao ne samo u HNL-u nego u drugim ligama sa 4 juniora i oni su stvarno dobro odradili i Šemper i Ivanušec i Olujić i Majer i mislim da je sigurno to Lokomotivina budućnost i u biti to je filozofija kluba. Zorane, pripreme u Marbelji, puno pripremnih velikih utakmica sa jakim momčadima i onda 2 poraza na početku proljetnog dijela prvenstva koji sada u ovoj seriji utakmica koja čeka Osijek stvaraju probleme. Pa je, nije ni malo lagana situacija, ali sami smo se doveli u tu situaciju. Danas kako smo ušli u utakmicu s kakvim angažmanom, s kakvom željom, trudom i svačanje nogometne igre nismo mogli drugačije nikako ni proći. Znači igrali smo protiv jedne mlade poletne momčadi koje ne smiješ dati da se razmaše, a mi smo stajali jako daleko. Ljudi su bili na svaku loptu brži, željniji, na svaku drugu loptu prvo polovreme su nam uzeli, tako da evo, poslije toga smo se probali dići, ali jednostavno kad radiš protiv sebe jako teško se vratiti nazad u život. Što se događa? Klub priprema proslavu, 70. obljetnicu, priprema se fešta, puno se radi, a zašto momčad ne odgovara na terenu? Pa dobro, mi imamo to što imamo, ja nisam poletio svojim mislima niti malo daleko, mi nismo kvalitetne momčad od Lokomotive ako nismo na 150%, ako nismo unutra. Danas se desilo to što se desilo, ja samo se mogu nadati da će biti što manje ovakvih dana, da ćemo shvatiti na koji način smo došli do ovog rezultata koji smo došli. Mislim da smo trenutno i žrtva našeg dobrog rada, došli smo do nekih rezultata prebrzo. Istina, imamo u klubu apsolutno sve posloženo, tim je obaveza veća i tim više ovo boli ovakav današnja prezentacija, ali ništa, idemo dalje. Čekaju vas ovaj tjedan 2 super teške utakmice, kup na Rujevici protiv Rijeke i onda dolazi Hajduk u Osijek. Pa je, poslije ovog mislim da svakog trenera i ozbiljnog čovjeka može boliti glava, da imaš 200 upitnika iznad sebe. Za 3 dana je već za nas jako važna utakmica protiv mega jakog protivnika, tako da morat će se nešto krucijalno promijeniti u našoj glavi i odnosu i u kvaliteti izvedbe na terenu da bi izvukli pozitivan rezultat, a tek onda možemo razmišljati o Hajduku.